المسيح مع جميعكم. أنا النهاردة داخلة علشان أعمل ترجمة لوعظة الأنبا أثناسيوس مطران فرنسا. نيافة الحبر الجليل الأنبا أثناسيوس، نتمنى له الشفاء وربنا يمد إيده ويقوم بالسلامة علشان شعبه وعلشان حبايبه وعلشان هو إنسان أب حقيقي إحنا محتاجينه. يعني فعلا بنطلب من رب المجد ان يخليه لنا كفايه الناس الحلوه الجميله اللي راحت مننا واحنا غلابه ومحتاجين اب حنين ومحتاجين راعي صالح. نشكر ايضا ابونا بيشوي سوريال لانه قام بالصلاة ذكرى الأربعين للأبونا إيليا الأنبابولة. أنا هعمل الترجمة دي عشان في ناس كتيرة جدا طلبت، قالت إن سيدنا الأنبا أثناسيوس قال كلام جميل جدا، وفعلا هو قال كلام من ذهب. أنا هلقيه عليكم، وطبعا عملت ترجمة على قدر استطاعتي، فلو في حد يحب يعمل ترجمة أخرى يبقى أشكركم. وأنا بحب كل الناس وبحب إن الناس تعمل خدمة، لأن الخدمة دي هي اللي هتقدمنا. وطبعا أنا عاملة الترجمة دي لعائلة أبونا إيليا علشان يعرفوا قد إيه الأنبا أثناسيوس مطران فرنسا كلامه جميل وفي الصميم. سوف أعرض عليكم العظة بتاعة الأنبا أثناسيوس، وخليكم معايا بعد الدقيقة ال14 هقوم بالترجمة. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Mes chères sœurs, mes chers frères, aujourd'hui nous commémorons le 40e jour de la naissance au ciel du hiéromoine, notre grand ami, Abba Elias El-Amba Bola. Et aujourd'hui, vous savez, l'évangile, c'est l'aveugle muet. Et on peut penser à lui, lui qui est mort d'une maladie longue et grave, lui qui avait perdu la vue, et lui qu'on a voulu faire taire. Il a toujours été bien accueilli dans cette église. La dernière fois que nous l'avons vu, c'était encore au mois de novembre, mais c'est comme si vous invitez un pianiste à faire un concert, et un peu avant le concert, vous allez lui couper les mains. Et aujourd'hui, Abouna Elias rentre au ciel, au paradis en gloire, parce que les portes, par certaines personnes de l'Église importante, lui ont été fermées. Alors je voudrais évoquer ses vertus héroïques, ce véritable hiéromoine, c'est-à-dire hiéromoine, vous savez ce que ça veut dire? C'est un moine qui n'est pas seulement moine, mais aussi qui est prêtre, et qu'on ne peut pas empêcher de prier. Et aujourd'hui, nous voyons que Jésus rend la lumière et la parole aux possédés muets et aveugles, et il est l'objet d'appréciations contradictoires. Belzéboul le possède, disent les pharisiens. Et vous connaissez les pharisiens. Les pharisiens, ce sont ceux qui connaissent la loi, c'est vrai, mais qui l'appliquent très sévèrement pour les autres et un peu moins sévèrement pour eux-mêmes, et qui sont un peu fiers de leur connaissance et qui sont un peu hypocrites et qui ressemblent à certaines personnes dans l'Église. Belzéboul le possède, disent les pharisiens. Ainsi parle l'orgueilleux. Parce que l'orgueil empêche ces hommes de discerner dans les œuvres de Jésus la toute-puissance descendue du ciel pour les relever et les sauver. Ils estiment qu'une rédemption divine n'est pas faite pour eux. Ils sont bien au-dessus de ça. Ils s'indignent en voyant la foule des simples bénéficier des merveilles dont ils ne veulent pas. Ils blasphèment plutôt que de s'humilier. Et Jésus démontre le caractère divin du pouvoir qu'il met en œuvre dans ses merveilles. Ce que les hommes ne peuvent expliquer
eh bien, il attribue à une intervention infernale, où il le traite de chimère. Ainsi, agit-on tant encore aujourd'hui à l'égard de Jésus dans le monde. Contemplons Jésus au milieu de ses ennemis. Il est grand, il est calme, il est fort. Il va déjouer leurs tactiques et les confondre avec le sang-froid d'un soldat sûr de vaincre, sûr de gagner. Mais constatons en même temps combien la simplicité et l'humilité, qui ne sont pas des vertus naturelles à l'homme, mais qu'il va falloir cultiver. Parce que qu'est-ce que c'est qu'être humble ? Humble, c'est se mettre dans l'axe du Seigneur et de savoir tout ce qu'on peut recevoir du Seigneur, c'est dans l'humilité. L'humilité, c'est vraiment être avec le Seigneur. Mais l'orgueilleux croit être peut-être différent et ferme les yeux et veut faire lui-même son propre profit, son propre bonheur. Mais là, il se trompe, il ne travaille pas avec Dieu. Donc, on voit le Seigneur qui va déjouer la tactique des méchants et les confondre avec le sang-froid d'un soldat sûr de vaincre. Mais constatons en même temps combien cette simplicité, je vous répète, et cette humilité, parce que j'y tiens, sont nécessaires pour juger sainement les œuvres de Dieu. Si vous n'avez pas cette humilité-là, vous ne pouvez pas comprendre et vous n'êtes pas de l'Église, même si vous êtes baptisé, même si vous priez beaucoup, même si vous jeûnez. L'humble regard de la foi qui découvre seul l'action divine au fond des mystères où elle se cache. Et Jésus se déclare investi d'un pouvoir supérieur à tous les déchaînements de l'enfer. Vous savez, le Seigneur ne fait rien que ce que lui a demandé le Père. Il n'en tire pas gloire, mais il était obéissant. Il a fait tout ce que le Père lui a demandé. Tout ce qu'il fait, c'est au nom du Père. C'est pour ça que les pharisiens ne comprennent rien. Quand il fait des miracles, un jour de sabbat, on ne comprend pas. On ne sait pas que c'est Dieu qui exige ça. Et il fait ce travail-là. Jésus est bien en vérité l'adversaire implacable du démon. Il est bien le chef tout-puissant donné par Dieu à la terre pour briser les portes de l'enfer et mettre fin au règne du mal. Le mensonge n'a aucune part dans sa vie. Toutes ces paroles et toutes ces œuvres sont l'expression véridique d'une incontestable révélation divine à laquelle tous doivent se soumettre. Jusque-là, l'homme était faible, le démon était fort. Désormais, avec la grâce de Jésus-Christ, l'homme sera fort et le démon sera faible. Jésus invite ses auditeurs à se ranger franchement et vaillamment sous sa bannière, sous son étendard. Et il dit des paroles très fortes et très directes. « Quiconque n'est point avec moi est contre moi. Quiconque n'amasse pas avec moi dépense, dissipe. » C'est un appel à la lutte que nous adresse notre Sauveur. Et vous savez que notre vie de chrétien, c'est une vie de lutte. Pas de lutte contre l'ennemi des chrétiens, non, mais la lutte de chrétien contre le chrétien, contre le mauvais chrétien qui commande et qui se croit chrétien.
Dieu veut régner en nous, mais sachons qu'il n'aime à régner que dans les âmes où l'on sait vaincre, qui n'est pas avec moi et contre moi. Donc, au champ de bataille de la vie chrétienne, la neutralité est impossible. Quelle gloire pouvons-nous en donner? Et nous arrivons au blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus promet de pardonner tout le mal qu'on dit de lui et qu'on lui fait. Il dit qu'il est disposé à pardonner les injustices qu'on lui fait à lui. Il s'offre donc à pardonner aux ingrats qui le maltraitent. Mais il déclare que s'entêter, s'opiniâtrer à ne pas reconnaître la divinité de l'esprit qui l'anime, c'est s'exclure à tout jamais du ciel. Méditons ensemble et comprenons ce langage sévère. Quelle que soit l'étendue de sa miséricorde, il est une faute que Jésus ne peut pardonner. C'est le refus de croire à la divinité de sa mission en ce monde. Et vous connaissez un peu ce que disent beaucoup de pères de l'Église comme saint Athanas, saint Cyprien et d'autres. Dieu s'est fait homme afin que l'homme puisse être fait Dieu, ou bien ce passage, je ne vis plus, c'est le Christ qui vit en moi, nous dit saint Paul. Évidemment, devenir Dieu, on ne deviendra jamais Dieu, ce n'est pas selon l'essence, mais selon la grâce qu'on a reçue. Et la grâce, c'est l'humilité dont on a parlé tout à l'heure, la simplicité du cœur et la vérité. Et pourquoi faut-il croire à ça? Parce que s'entêter comme les pharisiens dans ce refus de croire, c'est faire tomber des mains du Sauveur les instruments du salut. C'est mettre à néant les pouvoirs de réconciliation qu'il a reçus du ciel. Ainsi donc, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers pères, mes chers diacres, mes chers enfants de cœur, ainsi donc, en s'endurcissant dans son refus de croire, l'orgueilleux, dont on en a parlé tout à l'heure, le pharisien, et des pharisiens en trouvent beaucoup, se met dans l'impossibilité de rentrer en grâce avec Dieu. Dieu veut le salut de tous, et il n'est pas de faute qu'il ne pardonne à qui se soumet à son Fils. Et ça, c'est tout le mystère de notre christianisme. Et c'est saint Athanas au concile de Nicée qui a tenu tête aux 318 pères qui étaient là, qui venaient de Rome, d'Alexandrie, de Constantinople, de partout. C'est lui qui a dit que le Christ était homme-Dieu, Dieu-homme, et qu'il agissait toujours comme homme-Dieu, pas tantôt comme homme, tantôt comme Dieu, et que donc le Fils était consubstantiel au Père, de même nature, et même selon la terminologie grecque, il était co-essentiel au Père. Donc c'est pour ça que les pharisiens, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, ils ne comprennent pas que Jésus, c'est pas pour la gloire qui guérit, c'est pas pour la gloire qui ressuscite, c'est pas pour la gloire qui fait le bien, c'est pas pour la gloire qui va mourir, c'est pas pour la gloire qui va être crucifié, c'est pour obéir au Père. Et aujourd'hui, dans son évangile, le Seigneur nous demande d'obéir à la Trinité sainte, le Père qui est saint, le Fils qui est saint, le Saint-Esprit qui est saint, Dieu 3 fois saint.
et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descendent sur vous et y reste pour toujours. Et encore une fois de plus, je voudrais offrir mes condoléances à la famille du Père Elias El-Ambabola. El-Ambabola, c'est un beau monastère que j'apprécie, où il y a beaucoup de bons moines. Et il est venu finir sa vie ici, et que le Seigneur l'accueille vraiment pour l'éternité dans son paradis. ابتدأ قلب باسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. أخوايا وأخواتي الأعزاء، اليوم نحيي ذكرى 40 للميلاد السماوي للأب الراهب القمص والصديق الحميم أبونا إيليا الأنبابولة. معروف في إنجيل اليوم إنه بيتكلم عن الأعمى الأخرس، وهذا يذكرنا به لأنه مات بسبب مرض طويل المدى وخطير، هو الذي فقد بصره وأرادوا إسكاته. كلمة دي، هو الذي فقد بصره وأرادوا إسكاته، كان دائما موضع ترحيب في هذه الكنيسة، وفي آخر مرة رأيناه فيها في شهر نوفمبر. لكن يبدو الأمر كما لو كنت تدعو عازف بيانو إلى حفلة موسيقية، وقبل الحفلة بقليل تقطع يداه. شفت قد إيه الكلام؟ أنا مش عايزة أخرج عن الوعظة، لكن الكلمة دي صعبة جدا، وده إذا كان يدل على الأسلوب القاسي، الجبروت، اللا مسيحية، اللا أبوية، اللا إنسانية اللي عملها أسقف مارك في أبونا إيليا. طردوا من القلاية، هدم قلايته ورماه برا، منعوا من عمل القداس، منعوا حتى منه يبخر، منعوا من عمل أي أسرار، وقال له أنت جاي للعلاج، ما أنتش تبع أبروشيتي، أنا مش عاوزك. طيب يبقى بالأسلوب ده بقى أي حد يجي هنا ضيف ما تخلوش يقيم أي رواسم دينية. هذا الأسقف الذي لا يوجد في قلبه المسيح، الذي لا يوجد في أفعاله المسيح، الذي ليس به نعمة ربنا وإلهنا يسوع المسيح. أنت قطعت أيدي أبونا إيليا قبل ما يضرب البيانو. والحدق يفهم. نكمل قال إيه الأنبا أثناسيوس: واليوم أبونا إيليا دخل إلى الجنة في السماء في المجد، لأن الأبواب من قبل بعض الأشخاص الهامة في الكنائس قد أغلقت أمامه. هو اطرد على الأرض يا أنبا مارك أو يا أسقف مارك، لكن اتفتحت الأبواب السمائية. يا عيني عليك يا حسرة، أنت هتبقى فين مكانك؟ لذلك أود أن أستحضر فضائله البطولية الحقيقية، وأحب أوضح إنه ليس فقط راهب ولكنه كاهن أيضا. يعني هو بس مش راهب، ده راهب وقمص، يعني لا يمكن ولا نقدر على منعه من الصلاة. وإنت منعته يا أنبا مارك، وهو خد إكليل، وإنت اللي هتتحاسب على هذا. نكمل: واليوم نرى أن يسوع يعيد له بصره والقدرة على الكلام، هذا إلى هؤلاء المدعوين الأغبياء والعميان، وهو موضع تقدير متناقض. بعلزبول يمتلك يقول الفريسيين. أنت تعلم من هم الفريسيين، لكن الفريسيين هم أولئك الذين يعرفون القانون ولكن يطبقون بصرامة شديدة على الآخرين
ولكن لا يطبقون بأقل شدة على أنفسهم، وهم فخورين قليلا بجوهرهم ومعرفتهم، والذين هم شوية منافقون، والذين يتشبهون بعض الناس في الكنائس. كلام في الصميم. بعلزبول يمتلك، يقول الفريسيين، وهكذا يتكلم عن المتكبرين، لأن الكبرياء يمنع الناس من التميز في أعمال يسوع. وقد نزلت القدرة المطلقة من السماء لإقامتهم وإنقاذهم، ويعتقدون إن الفداء الإلهي لم يتم صنعه لهم. هم أعلى من ذلك، فإنهم يصيحوا غاضبا عندما يرى حشدا من الناس البسطاء يستفيدون من الأعاجيب التي لا يريدون التجديف بدلا من إذلال أنفسهم. يوضح يسوع الشخصية الإلهية، القوة التي يستخدمها في عجائبه. ما لا يستطيع الرجال تفسيره وينسبه جيدا إلى تدخل جهنمي. نعم، أنا أتعامل مع الوهم لفترة طويلة حتى اليوم فيما يتعلق بيسوع في العالم. دعونا نفكر في يسوع وسط أعدائه. إنه طويل القامة، إنه هادي، إنه قوي. سيحبط تكتيكاتهم ويخلط بينهما وبين روعة الجندي المؤكد إنه سيفوز بالتأكيد. ولكن نلاحظ في نفس الوقت إلى أي مدى لا تعتبر البساطة والتواضع من الفضائل الطبيعية للإنسان، ولكن علينا أن ننميها، لأن ما هو متواضع يضع نفسه في محور الرب. هو معرفة كل ما يمكن للمرء أن يناله من الرب في التواضع، فإن التواضع حقا أن تكون مع الرب. ولكن المتكبر يعتقدون أنهم قد يكونوا مختلفين، ويغمض عينيه ويعمل لنفسه ربحا خاصا به أو لسعادته، ولكنه يخطئ لأنه لا يعمل مع الله. لذلك الرب الحقيقي الذي سيحبط تكتيكات الأشرار ويخلط بينهما وبين روعة الجندي وبهدوء، ومن المؤكد أنه سيفوز. ولكن دعونا نرى في نفس الوقت مقدار هذه البساطة وهذا الخجل التي أكررها لك، وهذا التواضع، لأنني متمسك به، لأنني أريد أن يكون من الضروري الحكم بشكل سليم أو نقي على أعمال الله. إذن لم يكن لديك ذلك التواضع، فلا يمكنك أن تفهم أنك لست من الكنيسة، حتى لو تعمدت، حتى لو كنت تصلي، حتى لو كنت تصوم، حتى لو كنت تعيق نظرة الإيمان. فهو وحده يكشف الفعل الإلهي من الأعماق الألغاز ويكثرها. يعلن يسوع إنه مستثمر بقوة تفوق وكل ثورات الجحيم. أنت تعرف إن الرب لا يفعل شيئا سوى ما سأله الآب، وهو لا يسعى إلى أن ينال المجد، ولكنه كان مطيعا، فعل كل ما سأله عنه الآب. كل ما نفعله أو كل ما يفعله هو لمجد اسم الرب. ولذلك السبب لا يفهم الفريسيون أي شيء عندما يقوم بعمل المعجزات وفي يوم السبت. نحن لا نعرف أن الله هو موجود، هو قائم بهذا العمل، وهو بالفعل الخصم العنيد للشيطان. إنه بالفعل هو القائد القوي الذي أعطاه الله للأرض لكسر أبواب الجحيم وإنهاء عهد الشر. الكذبة 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 قالها 3 مرات لمونسونج. ليس لهم نصيب في حياته. كل هذه الكلمات وجميع أعماله
هي التعبير الحقيقي عن الوحي الإلهي الذي لا جدال فيه، والذي يجب على الجميع الخضوع له. حتى ذلك الحين كان الإنسان ضعيفا والشيطان قويا. الآب بنعمة ربنا يسوع المسيح سيصبح الإنسان قويا والشيطان ضعيف. الرب يسوع يدعو مستمعيه للوقوف بصراحة وشجاعة وبسالة تحت راية القياسية، وهو يقول الكلمات بصوت عال جدا وبشكل مباشر جدا: أشر معي أو ضدي. وعندما لا تجتمع معي يفكر من هنا إنها دعوة للقتال أو دعوة للجهاد الذي يخاطبه مخلصنا لنا. وأنت تعلم إن حياتنا المسيحية هي حياة جهاد أو قتال، لا قتال ضد المسيحيين، لا، ولكن قتال المسيحيين ضد المسيحيين الأشرار الذين يأمروا ويؤمنوا بأنفسهم، الذين يعتقدون أنهم مسيحيون حقيقيون. يريد الله أن يتملك بداخلنا، ولكن مع العلم أنه لا يحب التملك في النفوس الضعيفة المغلوب عليها. الذي ليس معي فهو ضدي. لذلك في ساحة معركة الحياة المسيحية فإن الحياة دي مستحيلة. أي مجد يمكننا أن نعطي إياه ونأتي إلى التجديف على الروح القدس. يؤجل ويسامح يسوع كل الشر الذي قيل عنه وفعل به. يقول إنه على استعداد أن يغفر المظالم التي يرتكبونها ضده، ويعطي الغفران والصفح عن الجاحدين الذين يسيئون معاملته. ويعلن سيدنا إن العناد وعدم الاعتراف بإلوهية الروح القدس الذي يحييه هو استبعاد نفسه من الجنة إلى الأبد. تأملوا معا وافهموا هذه اللغة القاسية. ما هو مدى رحمته؟ هو خطأ لا يستطيع يسوع أن يغفره، هو رفض الإيمان بألوهيته، رسالته في هذا العالم. ويشبه إلى حد ما، يقول العديد من آباء الكنيسة مثل سانت ساتاناس أو سانت سيبريان وآخرين: لقد أصبح الله إنسانا حتى نتمكن من أن يكون تجاه الله، وإلا فإن هذا المقطع الذي لم أعد أعيشه هو المسيح الذي يعيش فينا كما قال بولس الرسول. من الواضح أننا لن نكون آلهة. لقد حدث ذلك عن طريق الجوهر، ولكن وفقا للنعمة الإلهية التي تلقيناها. وهذا الكلام الذي تحدثنا عليه من قبل التواضع في حديثك وبساطة القلب والحقيقة. لماذا تأخذ ذلك؟ لأنها هي القداسة. هكذا مثل الفريسيون رفضوا الاعتقاد بأداة الخلاص والتخلي عن أيدي المخلص، فيبطل صلاحيات المصالحة التي تلقيناها من السماء. لذلك أصدقائي الأعزاء وأخواتي الأعزاء وأخواني الأعزاء وآبائي الأعزاء والشمامسة الأعزاء وأبنائي في المسيح، وبالتالي فأن الشعور الذي يتصاعد في رفضه للتصديق وهو المتكبر الذي تحدثنا عنه للتو. الفريسيون بينكم يجعل من المستحيل العودة إلى النعمة مع الله. الرب يريد الخلاص للجميع، فهو يغفر جميع الخطايا إذا اعترفنا بابنه.
وهذا هو اللغز الكامل لمسيحيتنا. وبهذا وقف القديس أثناسيوس الرسول أمام الجميع في مجمع نقية، أمام 318 أسقف الذين جاءوا من روما ومن الإسكندرية ومن القسطنطينية ومن جميع أنحاء العالم. وهو الذي قال إن الله تأنس على الأرض، الرب أخذ جسدا، وكل ما صنعه من الله. وبالتالي كان الابن على نفس الجوهر مع الآب في نفس الطبيعة، حتى وفقا للمصطلحات اليونانية كان شريكا أساسيا مع الآب. ولهذا السبب لا يفهم الفريسيون إن العديد من المسيحيين لا يفهمون أن يسوع ليس من أجل المجد يصنع الشفاء، ليس من أجل المجد يقيم الموتى، ليس من أجل المجد يصنع الخيرات، ليس من أجل المجد يساق إلى الموت، ليس من أجل المجد قام من بين الأموات، ولكن لأجل إرادة الآب. اليوم في الإنجيل الرب يطلب إطاعة الثالوث المقدس، الآب والابن والروح القدس، لتحل عليكم بركة الله القدير والآب والابن والروح القدس وتبقى إلى الأبد. وقال الثالوث هم واحد. وأود مرة أخرى أن أقدم كامل تعزياتي للعائلة الآب إيليا الأنبا بولا، وأنا أحب جدا جدا دير الأنبا بولا، ويوجد فيه العديد من الرهبان الطيبين الحلوين. وأبونا إيليا ترك ديره لكلمة ينهي حياته هنا، ورب المجد يلقاه في ملكوت السماوات وفي فردوس النعيم. أشكركم جزيلا على صبركم عليا، لأني حاولت أترجم كلمة بكلمة ومجمل الجملة، وأتمنى أن الترجمة تكون عند وحسن استماعكم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وشكرا جزيلا أبونا المطران الحبيب الأنبا أثناسيوس وأبونا بشوي سوريال، وبركة صلواتكم تكون معنا، ويكون لنا شفيع أبونا إيليا الأنبا بولا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة. سلام الرب مع جميعكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.